khona ekhaya ngiyakwemukela ukukhuluma kodwa Mthandazi ePitpitif ehlala ngiyakhuleka ngithandaza sebenza ngokukhulekela abantu abanenkingi sasa ngizabe ngise Free State kusasa so kunepain enginayo la engayi-understand kahle isho ukuthini kunepain so ngizoyinikela lapha ezibeni manje ukuthi amandla ami mawusole pain engazi pain ngifunani or mhlambe ngithakathiwe or mhlambe sengisikhathi eside ngathi khona ngingena phakathi emanzini ngizonikela ngani zakwethu ngibuyele khona ekhaya nawe ngizokunikela inkinga obhekene nayo uyagula ufuna umsebenzi namabhadi namasho nesicitho yikho into elungayo imali inhlanhla umndeni akini wabhidlika relationship yakho ayilungi lutho nje kwakho hlezi nje kukubi hlezi namacala yonke into yakho nje imba ayilungile nginikela nonke umhlaba wonke jikelele obukela iYouTube kaDlamini Mthandazi ngithi ngiyakuthembela uNkulunkulu uzophumelela sengonikela manje kuphi emalini thank you njengoba sesibunekelele ke mbuyelo khona ekhaya hlala ethembeni nami ngithemba ukuthi ngizophila ngizizwa ukuthi senginikele endaweni engithembela kuyo nange ngafika kuyo into emiveli ilunge into emiveli ichacheke ibe kathi mbuyelo khona ekhaya mbuyelo khona ekhaya kuleke uthandaze yonke into izawukhanya iphumele okuthembisayo uDlamini uMthandazi ngamandla kaNkulunkulu nangamandla sezulwini nangamandla abantu abakithi sengasekho emhlabeni sitawuphumelela abafuna bangafuni bavalile bathakathi sitawuphumelela phambili Dlamini ngisithi sethu phambili ungakhohlwa njalo subscribe comment tshena abanye ukuthi ake sihambisene insizwa nayi ya phepha ngafike sikhulekise ukhulekeke yonke into imfihlo ila emanzini ngibule khona ekhaya asikholwa emanzini but siyazi amandla amaningi amandla angapheli unokwendlela amanzi ageza ngakhona ungakuthi isifo sakho nothiwa ubhekise emanzini asivaleka lula leyo khona ekhaya kodwa Yesu inkosi ibusise ngiyabonga.